Om Swastiastu semeton, ring raina manis anggar kasih medang sia kemarin selesai piodalan. Tintiang sekeluarga lanjut tangkil dengan Pura Gede Peranca. Nah, Pura Gede Peranca merupakan salah satu pura dan kahyangan yang terletak di Desa Peranca, Kecamatan Jembrana, Bali. Nah, makin sampun berada di areal pura. Sambil ngantos giliran sembahyang, ngiring mesandekan dumun semeton ring wantilan Pura Gede Peranca. Nah, makin niki tiang sampun berada ring Madya Mandala semeton. Tapi masih ngantri niki belum bisa masuk guys semeton. Yang bersabar dumun guys semeton. Alon-alon nak sami kal poleh mau bakti niki. Niki alit-alit nak seneng gati niki amun pun ajak nangkil jegliang pun bayune boleh mesliahan boleh ngaturang bakti. Nah niki pintunya sampun dibuka semeton, durus pun makin ngeranjing alon-alon. Kangge agak berdesak-desakan niki nak semakin malam niki semakin rame niki penangkilannya. Nah astungkare niki sampun bersih daya ngeranjing ring utama Mandala. Nah niki tempatnya hampir penuh niki semeton ge, saking banyaknya niki semeton sane rawuh rangkil. Nah astungkare niki sampun boleh melinggih niki semeton. Nah makin lanjut persiapan sembahyang. Nah ampun usan niki